abaqhubeke. Engifuna ukusho Blue Nation bafana bakithi zintokazi zakwethu sayibamba kunzima thina besike sijikele umhlaba wonke ngithuke wonke inhlobo yomculi izowehlela lapha kimi ingithuke kodwa nina nithi sofala kufa khona iqhawe ngoba siyalazi iqhawe lethu thina. Into engichaza ngomuntu weBlue Nation uyamazi Khuzani akumtshele ngoKhuzani ngike ngibone nje bengena benzo live becabanga ukuthi bangangindela kubalandeli bami ngithi we ucawuda bamboni mina ngilandela abantu abahlakaniphile abakwazi abakubona uvula nje umlomo uthi lo uzolwela ipolitiki yakhe lo bayakwazi ukuanalyze lo uzolwela kube ke ngabo phela mina abangisenamlandeli nginabalandeli ngenxa yokuthi nginabantu abaloyali ukuthi balandelwa abantu abathatha kancane emakhanda bakholwa yonke amanga aqhamukayo akulona iphutha lami lelo. Mina abalandeli bami angibaqambela amanga angeke ngize ngishanza ngisho ukutshanza nje lento yofakazi mina into yakwaguqa mina uma ufuna ukuzoshaya mina ngiyanithiphisa ke uma ufuna uzoshaya mina ungishaya kubalandeli bami uma ufuna ungiqabanisa nabo ofika uveza ubufakazi. Ngihlale ngizwe nje abaculi bezenza ama-victim bekhoya ngokuvalelwa ngokungadlali emsaka bekhuluma izinto eziningi kodwa umuntu oyi-victim angempela engihlala ngikuveza ngihlala ngikukhuluma ukuthi ubulungisa awuzange benzeke kuyena. uMr Mpungose uKhuzani idlamlenze uyazi mangibonela ama-clips lokhu ngibona ama-live now I understand better ukuthi na what was happening empilweni kaKhuzani i-impact lento eyimthinta ngakhona ngiyayibona maybe lesi sikhathi sabuka nje sathi halamuzi asangaba deep but now if I look back ngingakawenza ama-video ngingakabi strong kuma-post ngingakangena ku-TikTok yonke lento ngangingayibuka leyo ndlela leyo but if ngiyibuka manje can see ukuthi hayi akubanga kuhle uKhuzani yindisa abaculi lokho bakuthatha nge-chest vele bakwenza lokho abaculi bathize uyabaphilela siyakhuluma nabo uKhuzani soba right but abaculi bakubona kulula nje ukuthi bekhulume noma yini lapha kuKhuzani noma kanjani. Ngiyagarada kuwe leyo nto leyo ngeke beyenze komunye umculi except uKhuzani. Umculi kaMaskandi kuphela abaculi aba-comfortable ukukhuluma uDoti, ukukhuluma uMsangano, ukukhuluma amasimba ku labo baculi labo ngisho bacasuke kanjani ngeke bokhulume uDoti bobhekise emdletsheni because emdletsheni kuyaziwa ukuthi ba-coordinated babambisene bayazwana bahlangene bayimbumba ngeke bekwenze lokho bazodila nawe even ubona ipost nje ethize nje umculi wena uchaza ukuthi lo post leyo ibuya apho ithathephi wawafaka ipost umzukulu ethi khishwa ingoma yakho Khuzini wabe sethi khekhiwe wabona ukuthi ekayiwina le nto leyana. So ama-poster njengalawo oKhuzani ngathi wayebhula ngathi wayepredict ukuthi i-situation izoba kanjani or injani i-situation kusuka manje kuya phambili lokho sikuthola kuyiqiniso lemsulu vele ama-Blue Nation yiwo uKhuzani amisile kunzima it's only manje lapho singathi abaculi bangcono khona cause vele abaculi belithathile side base bekhombisa ukuthi bawela ngakuphi abaculi babebona ngathi umhlaba utshekela ngale emandaba usatshekela umhlaba siyakhumbula ingoma oParis oGucci ama-awards yonke into abaculi basebethi bathatha iside njengoba besho nje oGadla bethi bawathathile ama-side othatha iside umdodo ekhehlo omdala ulandela ugijiswa zengane ngemuva yiyo yonke into ebesibuka le singayinaki singazi ukuthi ujula wakunjani kodwa balwa abafethu salethi wazakwethu kwala bonke abantu bama naye kunzima beqeda ngomlando kaKhuzani umfowabo Mpungose. Lokho sohla sikhuluma sohla sikuvezela umuntu ongazazi izinto zaqalaphi naje sasibuka nje singaboni ububanzi balento manje siyabona ukuthi no iqiniso besetshela abantu silivezele noma abantu bazama ukuphika bekhuluma kwabakuthanda vele base bemhlamukile wasevele kulula ukukhuluma noma yini uKhuzani kodwa ke nakwazi ukuthi nime naye uKhuzani ekhathini ke sonke kuba wonke umzima obake baletha kuyena so nibambe kanjalo bafowethu
ngani zakwethu nini naziyo ukuthi namkhetha ngoba uKhuzani naso iqiniso lakhe, indlela acula ngayo, indlela awusizo ngakhona kwabanye abaculi. Izinto eziningi ezenziwa uKhuzani zibenefita bona labaculi laba ababengamfuni. Asazi manje bayamfuna yini, kodwa yena uyabaphilela, uzama yonke indlela, uhleli zama futhi ukubakhombisa ukuthi akanankinga. Kodwa uthola abaculi bahoncetheza kwamanye ama-post laphana bayingcengela, uzumdawela umculi thize into eyiwazi wayingcengela kuleya post yeqhawe elithize la ngale ngoba nakho kusaba abalandeli bakhona. Kodwa ke lokho sikujwayele, siyakwazi ukuthi kubuyaphi, kwaqala ubani and futhi kuyophelelaphi. Ividiyo yethu ke soyibamba lapho ke. Yemenye nje imlando le siloku sinivezela yona nje kancane kancane. Nize nifunde nize nazi ukuthi ezinye izinto zaqalaphi, zasukaphi and ziyophelelaphi. Ongakhanyiselekile, ngiyathemba kukhona ukuthize akufundile nakutholile. Sahle ngani zawethu Deba nokuzayo.